harimo abantu bemera babonye. Mbabarira wumvirize iyi video, wumvirize iyi video numara tubandanye kuko ntibisanzwe bafata. Ntabwo tuzongera gusubira kubihorera cyangwa abo barundi ngo bakomeze bafata uturere kabaye bafata za Cibitoki na za Rugombo n'abandi. Oya, tuzohaba kandi tuzobirukana muri iki gihugu. Murabizi incuro nagiye mbwira abarundi ngo nibatahe, nibanga tuzobashorera. Twarabibabwiye, tubibasezeranye incuro nyinshi. Ubu nyine ntabyo gusubira kubinginga, tugiye kubakura muri Kongo burundu. Tuzoza tumwemerera uko yaguze visa kugira ngo yinjire. Tugiye kubashorera, tutabababarira, tubinjiza iwabo. Ibi mbibabwiriye ahangaha mu bitekereze mu byandike. Tugiye kubashorera tubinjiza iwabo. Bazoza bagaruka uko yasabye visa. Kandi twarababwiye ngo nibatahe mu mahoro tuzobane neza, cyangwa tubashorere tubacure ku nabi tuzosubire tubane nabi. Ibi ngibi nivyo tugiye gukorera abarundi. Nambaye haga wigize umuvugizi w'interahamwe. Isoni zigiye kuzomukora. Nimwe mwibuka ikiganiro yigeze gukora, yaravuze ngo bari bose ngo birirwa kuri za YouTube ngo bo abanyarwanda n'abandi ngo iminsi yabirabaze ngo ni mu kwezi kwa gatandatu. Reka tumubwire yuko no kwa karindwi gushize tukiri iwacu, turi hano mu Minembwe, ahubwo dukomeje kugenda. Barundi yavugaga ubu nyine ko baragenda gusa, ko barahunga. Bazakomeza bagende, yewe bazogeza igihe cyo gutambuka hafi no kuja gutambuka iwabo. Hari umugabo wababwiye ati iyi ntambara mushatse mwo yitondera, ati bitabaye gutyo hari bamwe bazisanga muri Tanzania. Ico twobabwira twe ariko ico tubabwira no kubabwira kuko dushaka kubacura. Tuzobacura nk'impunzi, cyangwa mwemere muture muri Kongo tubakoreshe muduhingire. Bazaduhingira tubagire money power, ariko uburundi dushaka kubukura muri Kongo bidasubirwaho. Ibyo ngibyo mugende mu byandike, kandi dufite ubwo bushake yuko kino gihugu ni cacu ntibazakitwirukanamo. Turanabatangarije ko ariko byo bigiye gukurikiraho. Murakoze cyane. Turacitse intege ku rwego rwo hejuru mu buryo nuzogaruka nagaruke nawe apate kifu. Bibogobogo ko turayitekereza, mu bihe bitekerezwa byihuta turayifite. Turabizi ko ingabo z'abarundi zihari, tuzi yuko abaturage bacu bari mu kaga, ariko dufite ico abayobozi bacu babitekerezaho, kandi ntekereza kuko bizaba vuba. Mwihangane abanyabibogobago bacu nimbara bahari hano, ni mwihangane igihe no kuri sikera muraye muri butabarwe. Abantu nibakomeza bagira icizere, dukomeza dusenga n'Imana, turabizi kuko ari kizokorwa. Abarundi bari hariya ntabwo ari bo benshi kuruta bari hano. Twari dufite ibihumbi. Wabereka imyobo y'imisozi yose bacukuye, wotangazwa n'ukuntu bayivuyemo bahunga. Rero ico nta gitangaza gihari yuko naho ngaho bazahunga. Ku kibazo ca Red Tabara amaze kugisubiza incuro nyinshi. Nta mpamvu zo kuzokomeza tukinyuramo yuko narratives zabo nizishaka kugira ngo bayobye opinion iri nationale cyangwa internationale cyangwa public. Ico bakora iyo babuze ibyo bashinja twirwaneho, bagomba kuzana muri Red Tabara. Iyo babuze ibyo bashinja M23 cyangwa MRDP, bagomba kuzanamo RDF. Iyo babuze ibyo badushinja, bageraho bakavuga ngo dusenya amakanisa, ngo dufunga abapasteri, bakazana ubunarrative bupfuye nabi kugira ngo barebe ishingiro ry'ubwicanyi barimo bakorera bano baturage bacu b'Umurenge. Ico no babwira ni kimwe gusa, twarababwiye ngo ino ntambara iramutse tunanira cyangwa turamutse dutekereza kuko kwitsinda bitugoye, twakwiyambaza abanyembaraga, titwakwiyambaza puppets, titwakwiyambaza ibiwani, titwakwiyambaza abantu batabaho, titwakwiyambaza batagira ingabo, titwakwiyambaza batagira ishaka, titwakwiyambaza abantu bavugirwa mu kirere gusa ku mpapuro ariko batabaho. Nagiye muri space ubushize ndatekereza kuko basista ndagira ngo twirwaneho barimo sinza barimo bari hano muri space yari yabaye hosted n'abantu b'i Burundi. Ndimo mbakura mu go rujijo go kugira ngo bareke kugendera mu biwani n'ibintu by'ibigambo bidafatika. Red Tabara nta yibi Murenge, Red Tabara nta yibe mu Minembwe, Red Tabara ntituzi yibaho nimbibaho, tituzi nimbi nabaho. Rero kugira ngo bazoza baza kudusiga gatsira kugira ngo bajustify ubwicanyi barimo bakorera abanyamuri. Ese ari amabombe naziri ya drone zaza zigwa muri centre ya Minembwe
zirimo zihagurukira igakenke muri defense z'abarundi, zarimo zirasa muri centre ya Minembwe, zirasa Red Tabara. Ese aya mazu y'irundu n'igakenke n'ahantu hose hasenywe, bahasenye muri ariya mazu yo mu Badinzi, muri ariya mazu yo mu Basinga, muri ariya mazu yo mu Basita, yari arimo asenywa yitirirwa ika za Red Tabara. Niba dukureho utuntu dupfuye nabi kugira ngo bakomeze barangaza abantu, kandi ibintu mukaza mukomeza mubiheza imbaraga yuko gukomeza tubivuga bashobora gutekereza kuko ari bibaho. Nimba bizanabaho, yego bishobora kuzobaho, simbizi kuko iyo Red Tabara izobaho, ariko nimba izanabaho ntizaba i Murenge, izaba i Burundi, izaba mu Cibitoke, izaba mu Ruyigi, izaba i Gitega, izaba n'ahandi. Red Tabara ntabwo ari abanyamurenge. Red Tabara n'abarundi bashobora kubarizwa iwabaho kugira ngo babarizwe muri Murenge. Aha nta gakondo bahagera, aha yewe nta mugabane bahafite, no muri twirwaneho nta nubwo ntekereza kuko aribo dushobora kwitabaza tubikeneye. Rero bazareke kumakuzana ibintu bidafatika. Twebwe ico tuzi kuko turi abanyamurenge, turi MRDP bahe barwanira kubaho kwacu nako abaturage bacu nuko abavyeyi bacu. Rero bazadukureho ivyo bagenda bongorera, n'utwo bagenda bongorera Kinshasa kugira ngo ibaheze uwo mugate ufunguye. Rero sister, ibi byose ni amakuru. Ibyo afanda avuze Rugabo nibyo cyangwa si byo? Ni kweri cyangwa si kweri? Uyu Rugabo ari kuvuga yeruye. Gasopo Oningi yiyemeje kurandura, kwirukana, gucimbiza ingabo z'abarundi zikava ku butaka bwa Kongo. Ni kweri cyangwa si kweri? Silivopre, ese Uburundi bwo buri bumanika amaboko cyangwa ntabwo buri bumanika amaboko? Eske abarundi bari burwane batsinde twigwaneho cyangwa birarangira babatsinze uruheno? Koko ibi Rugabo atangaje kiri bukurikira ni ukwirukana abarundi Uvira mu bice byose bo bashaka, nta murundi uri buhagere. Mwabonye ko yamaze kujiga ambushi kontineri zirenze enye zari zirimo doroni n'amamisiri. Kandi ibi bintu nge simpamya ko M23 yabitangiriye kuva i Bujumbura, hari uwabigambaniye. Tanga amakuru yaho binyura, aho bigiye naho bivuye, ariko bahise bavuga ngo M23 yabiriye ambushi, kandi koko nyine yabifasha kandi yabijyanye. Urumva nyine kontineri 5 ni nyinshi. Wibaze kontineri 5 z'ibikoresho bya gisirikare. Ubwo se ni bimwe rero nababwiye by'ubwigenge by'uko M23 ishyiraho amategeko yayo, uje agatereza visa, nkuko na Rugabo ari kuvuga ati uzaza muri Kongo azateza visa nk'abandi bose. Uwumva atabishoboye azaze tumukoresha imirimo y'uburetwa aturimire. Nta miyaga nta n'imikino. Igikurikiyeho ni ukwirukana abarundi kuko barababonye. Hari ukuntu nyine umuntu agenda yitapagura kugeza ngo uko inkende yurira cyane irushaho kwambara ubusa. Ni Reveriyane wabyivugiye. FDNB ihenye mu bakwe, irahasebeye. Tureke kubeshyanya, nta uvuga ise nta uvuga nyina. Sinakabaye imvuga FDNB ndetse sinakabaye imvuga n'aba bantu muri Noro Kivu na Sud Kivu. Twakabaye tuvuga abazungu kuko nibo baduhemukiye. Ariko aya yari amahasi cyangwa se zari impanga, ariko ibintu byahinduye isura. Liyetona Koloneli Rugabo yamaze gukubita agatoki ku kandi, bumvirize video neza. Yavuze ati ati ikintu kigiye, iyo umuntu ubundi mu busanzwe iyo umuntu agukubitiye urutoki ubugenjwe abipusi mbimbeba, abinjangwe mbaka yabo, ibintu nk'ibyo, abishambi marage, abingwe mbimpara, ibintu nk'ibyo. No kuvuga rero niba Rugabo yamaze kugaragaza action plan iri bukurikira, bagiye gufata ibice bibi ku Burundi, nkuko bavuga ngo iyo umukobwa umufashe amabere arababara akemera byose, iyo umugabo umufashe ubugabo ukabukana ngo nawe arababara akemera byose. Hari ahantu hari strategique nka Uvira kuhafata
si igihe cyiza cy'uko Burundi buri bukorane na M23 kuko baricaniye. M23 yishe abasirikare b'i Burundi, Burundi nabo FDNB yica igiturage kitandukanye n'abasoda. Guhana imbibi n'imipaka ni ibintu Ndayishimiye atari yizi. Niba rero Red Tabara iri muri twigwaneho, ubwo ni muri M23, bakaba bayifite niyigiye kubiturufu, niyigiye gukoreshwa biriya. Hari disikuru fata nkayiha agaciro. Rugabo nanone ubwa mbere yaravuze ngo natwe dushaka kujya twumvira intambara kuri radiyo, kuri rezo sosiyo nk'abandi bose, zikava mu bice byacu. S'il niba habayeho ko Rugabo ubwa mbere yavuze ngo iyo niyo pura, none akaba avuze ngo igikurikiyeho no kwirukana Abarundi, bakabirukana nk'uwirukana amashitani. Niwe ubyivugiye, ntabwo mbimuvugiye, wabyumvise muri video. Ari igihe uvuga ngo ni ibipiratano, ni ibituburano, yagize uko. Ninde muntu uri bukira umujinya n'uburakare bw'amadubu n'intare? Aya madubu n'izi ntare muri Bujumbura birakaze. Iyi ni ingwano ishoboka, iyi ni intambara ishoboka. Simpamya ko Evariste ari butanguranwe akajya mu biganiro na M23. Simpamya ko Ndayishimiye ari bukuri igisirikare muri Kongo, kuko izo nizo strategy zonyine zahagarika Red Tabara. Nuko Neva yavuga ngo nkuye ingabo muri Kongo zose zizi Burundi, hindure diplomasi, mbane na M23 mbashyigikire gucamo Kongo kabiri, kuko Kisasa yo nubwo yakwanga ntizagutera. Nta muntu uzava Kisasa ngo aze kurasa Bujumbura. We niba yarananiwe, ariko simpamya ko uzabana na M23 nabi. Numara kubana na M23 nabi, muturanye, nibyo byagukuruta Kisasa iri kure y'u Burundi. Birometero biri Kisasa ujya Bujumbura cyangwa mu mipaka biragoye. Evariste Ndayishimiye rero nta mahitamo yandi afite, nta yindi shuwa afite uretse kurira nk'agahinja, uretse kurira akababara cyangwa se akababazwa, kandi ababajwe n'umuntu witwa M23 na twigwanaho na Red Tabara. Red Tabara ni turufu nziza. Red Tabara ni turufu nziza. Ni ijambo rimwe izavuga ngo turatashye, iniforume bazambara izo babonye. Umuvugizi ni Red Tabara, ukandagira ikirenge cya mbere muri Bujumbura ni Red Tabara, urepresenta ni Red Tabara, ariko hazaba hibereyemo abakongomani gusa. Ubwo rero Ndayishimiye, niba wikunda upange FDLR ku murongo, pange FARDC ku murongo, pange Wazalendo ku murongo, Mayimayi ku murongo, urinde igihugu cyawe nka kumwe wavuze ngo kirarinzwe cyangwa kiracungerewe. Ibyo bitabaye, ibyo ukibeshya ntibibe, urahombye, urahiye, kandi urazima. Kuko mu Kinyarwanda baravuga ngo umanika agati wicaye, wajya kukamanura ugahaguruka. Umugani ugana kari. Hari igihe umuntu ajya muri Kongo azi ko ari urugendo nk'izindi, bikaza kubyara amazi n'umuriro. Ibi nabyo bikweza karambaraye. Red Tabara iri mu marembo y'u Burundi, Red Tabara iri mu mipaka y'u Burundi, Red Tabara yarasunitse kuva za Warikare, kuva za Sake, kaza za Goma, kaza za Bukavu. Reba Minembwe yose bamaze kuyirebira. Ubu hakurikiyeho iki? Ngo kubirukana babambutse Burundi n'amaguru. Kandi ubwo ni Uvira. Niba mu bigiye gukorwa n'ibigiye kuvugwa, M23 yo ubwayo, koko Rugabo ibavuga, nuvugana n'umuvugizi wa M20. M20 ni Sultani Makenga.
Sultani Makenga kwaje kwapura, murabizi ntavuze byinshi. Rugabo biriya ntabwo ari byo yatekereje mu bwenge bwe, Rugabo biriya si ibyo yarose. Nuko bamaze kubaha icyizere bakababwira ngo nimutahe ntabwo tuzasubira inyuma. Yarahiye ararengwa aravuga ngo sinzasubira inyuma, ntabwo tuzahagarara, upfa azapfa, ukira azakira, ariko gusubira inyuma haca micezo. Byaheze byarangiye. Bya bindi najyaga mbabwira inti, ntimurwane gikongomani ngo murwane mufite amusiteri, murwane muri mu mikinato, murwane biri seriye zoma. Ubu noneho Rugabo yavuze ati aha niho tujya, kandi koko babonye Teri babasunitse, ubu bagiye kubakurikira. Ntabwo igisoda cy'u Burundi kizajya kuba mu mashyamba. Niba ho cyarindaga imijyi, nta mujyi n'umwe gifite, nta kirombe na kimwe bafite, bazajya kuba mu mashyamba barinda ibiti se? Kandi bajya gucika inyeshyamba zo mu mashyamba manini ya Kongo. Ariko hano Rugabo ashyizeho akadomo, biraheze. Ibisigaye nabwira umuntu ngo musenge, koko Satani w'intambara ntiyicaye, Satani rubura kigongwe, ibyo yagambiriye bishobora gushyika, kuko aba bagabo bose bararakaye neza. Nuko Yesu ari kugenda n'amaguru ku nyanja, ngo ahinguka kuri Simoni wari wakesheje ijoro aroba, aramubwira ngo Simoni, hafi wafashe ngo umpe? Aramubwira ngo umwami wanjye, cyangwa se nta n'ururagara, nta n'ifari, nta n'urudugu nigeze fata, ijoro ndarikesheje mwami nyagasani. Uwo Yesu aramubwira ngo tera iburyo bwawe. Yesu ngo atera hehe? Iburyo bwe. Simoni atera iburyo. Iryo jambo yamubwiye ngo tera iburyo bwawe, mu isi turimo, mu buzima turimo, tera iburyo bwawe. Iri jambo nta muntu utarikeneye, ntawe utaryifuza kuribwirwa na Yesu. Yesu mu kanwa ke yabwiye igiti kiramwumvira, abwira umuyaga uramwumvira, abwira amazi aramwumvira, abwira amadayimoni aramwumvira, abwira indwara ziramwumvira. Yesu mu kanwa ke ntabwo nzi ikintu yabwira kikamusuzugura, cyaremwe cyangwa se n'ikiremye, n'ikiriho cyane, cyabayeho n'ikizabaho. Yesu afite akanwa gategeka byose, kadomina byose, kaganza byose. Habura iki ngo agire icyo abwira urugo rwawe, ku mugore wawe, ku mugabo wawe, mu bana bawe? Yesu iri jambo habura iki ngo aribwire igihugu cyawe, habura iki ngo aribwire bizinesi yawe, habura iki ngo aribwire ategeke Yesu, ategeke Yesu. Kuko Yesu mu gutegeka kwe Yesu afite ubutware n'ubushobozi. Kugira ngo umenye ko afite ubutware kandi afite ubushobozi, bigaragarira he? Bimenyekanira he? Ikibigaragaza n'ikibyerekana ni ijambo rye nyine. Ibyo yanyuzeho ategeka byose byarumvise, ibyo yabwiye byose byaramwumviye, kandi ibyo yarekaramye byose byaramwitabiriye. Ni ukuvuga rero ubutumwa Yesu yashoboye gutambutsa akiri mu isi, nta negligence ibintu byigeze bimugirira ngo bimusuzugure cyangwa bimugabire. Mugabo umwana w'umuntu ahava akagera, nushaka ubibwire wisize ivu, nushaka wiyahure, usimbuke etaje cyangwa ujye mu ruzi cyangwa wimanike mu mugozi, biratugana, biradusuzugura, biratwanga. Bimeze nka wa mwana uha amategeko umwana mugenzi we, ariko bitandukanye n'iyo ise w'umwana cyangwa nyina w'umwana avuze abwira umwana. Yesu mu rufunguzo yaduhaye, ntabwo yaduhaye ngo byose twe bitwumvire. Bitwumvira turi muri Kristo, bitwumvira turi mu butware bwe, turi no mu bushobozi bwe. Iyo rero twe tutari mu bushobozi bwe, dusuzugurwa na buri kimwe,
twanywa na buri kimwe, ariko dusabye imbabazi Yesu atugirire ikigongwe kandi aduharire, natwe mu gihe nk'iki dukeneye ubuntu bwe. Uwapfuye yazuka, urwaye yakira, umushomeri yabona akazi, ingumba yabyara, ikiragi cyavuga, igipfamatwi cyakumva, impumyi yahumuka, ikirema cyasimbuka. Yesu ategetse tayari byakunda. Mugabo niba nta gikozwe ngo wirimbure witahure, niwisanga mu ntege nke z'uko utumvirwa cyangwa se utari muri konegisiyo nziza nijoro, iri pare ko nta kintu na kimwe gishobora kukumvira. Uziyambaza abapfumu, uziyambaza leta, uziyambaza siyase, uzashaka gukemura ikibazo uburyo ubwo ari bwo bwose, ariko bizarangira, kandi bishobora kurangira nta na kimwe gikemutse. Yesu rero aza kwitegereza uwitwa Simoni. Simoni yari umwigishwa we, ariko ngo Simoni asanga yasize umugore abereye aho, asanga yakurikiye Kristo, asanga ari mu gihombo. Kandi koko ngenda mutahura, icya mbere Simoni niba amaze ukwezi agenda inyuma ya Yesu, si Imana. Aravugaga ati swati azafata igihugu kare, azafata ubwami soroda, mbe kapiteni, mbe kaporari, cyangwa mbe isikoti, hama mudufaranga njye gutunga umuryango. Iby'uko ari umwana w'Imana, ari umucunguzi, Simoni amenya ko ibyo atari ari kubibara. Kandi iby'umuhamagaro Simoni ntabwo yakwegaga ngo ashyikire. Simoni rero ngo aza gucunga ivugabutumwa barishoje ari nimugoroba, fata indobani ye, aravuga ati nari isanzwe ndoba, bankuye mu burobyi, none mu rugo bimeze nabi, reka asubire ku nyanja ndebe agafi shyire madamu. Nta mutima mubi, nta nzigo, shyire madamu n'abana babeho. Igitangaje ni uko Simoni guhunga no gutoroka no gucika Kristo, isi zo zarabimenye ariko we ntiyabimenye. Yesu arabimenya ariko abandi bigishwa ntibabimenye. Iyi nyanja si uko itari irimo amafi, si nuko n'aya ngaya yarobye atari asanzwe ahari, ahubwo yo uwabikubye ni Yesu. Twere guhendana ngo abarozi bararoga, ngo indwara biriho pe, ngo satani ngo arakora, ngo shitani ngo afite imbaraga byehara, ariko Imana itabyemeye itabishatse, satani ubusa, ziho zero. Ni ukuvuga satani nta jambo, nta bushobozi, nta kintu na ashoboye uretse Yesu wenyine. Aho rero niho uyu mudayimoni cyangwa se iyi shitani ituriganyiriza. Ni ukuvuga ngo Simoni ntabwo yabwiye Yesu ngo amubwize ukuri ati mu rugo bimeze nabi, abana nta kuryama, nta kubyuka, inzara iranuma. Ahubwo Simoni we yafashe umwanzuro, afata decision, aravuga ati ubu sizimi, reka comoke njye kureba ifi, kuko gusubira inyuma ntibyemewe, gusaba uruhushya ntibyemewe. Yesu baranamutinyaga kubera ibitangaza agenda agakora, kameme birumvikana, ariko ngo ijoro naryo ararikesha, kandi yaragerageje nk'umupapa, ntumva ntiyanyuze mu rugo ngo ajya kuryama, ahubwo ngo yagiye saa 9 ahitira ku nyanja, asangayo bagenzi be, ati ndigarukiye, bya bintu byahombye nasanze atazafata igihugu, ngo ahubwo hari ikindi gihugu njye ntabwo ntizi. Buna abantu ibintu tubamo, ibintu dukora, ibyo tugerageza, ntabwo ari ubushake n'ubugombe bw'Imana, ahubwo tugerageza mu bushake bwacu no mu bugombe bwacu, mu nzira zacu zose turi abahigi. Bahiga ukuri kwamye, bahiga bahigishije amaboko n'amaguru n'ubwenge n'amatwi, tukarara ijoro. Benshi bararirara, abandi bararyirirwa, abandi bararibyuka, ariko umutsima uhagije ntawo. Rero ndatura mu izina rya Yesu Kristo, Imana itegeke aho uri kurobera. Harimo amafi warya wowe ubwawe n'umufasha wawe n'abana bawe n'inshuti zawe. Ntabwo wajya kurobera ahantu nta nyanja uhabona, ntiwajya guhiga nta shyamba ubona, ntiwajya no gutega utazi ko hanyura abantu. Ofete buri muntu wese afite indobani,
arobesha kandi afite ikiyaga ari kuroberamo. Aho uherereye aho nyine, aho ukorera, aho uri, ibyo urimo aho, niho ijuru rigutabarira, ni naho Yesu ategekera. Ubu nanjye ategekera aho ndobera, ibyo nkora nibyo ategekera mu buzima bwo kuntunga. Ariko iryo jambo turarikeneye ko ategeka ifi ikakumvira, ategeke ifi ikumvire, ategeke kuko ari arufa akaba omega. Wataware ataware, mwambie Yesu ataware, ataware ataware, umwambie Yesu ataware. Ni ukuvuga rero ijambo ry'Imana rirarema kandi rirakiza, kandi turizera ko ibintu ari umugisha. Usabiye rero ko utakongera gukorera ibumoso, utagendera ibumoso, utaryamira ibumoso, bitaba iby'ibumoso, ahubwo bibi iby'iburyo, utera iburyo mu mezi asigaye, mu minsi isigaye, uhereye iri segonda. Profete General Marite nukurikiye Imbabazi TV 3, iteraniro ritangiye rinashoje, ndatura gutera iburyo mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo watubambiwe. Amen. Ndaguhezagiye nk'umushumba, marayika ushinzwe gutuma bikunda, gutuma byemera aguhe.